各位大家好，现在又来到我们轻松学主语的时间了。太鲁阁部落生活当中的不可或缺的主食，像地瓜、芋头、玉米，还有小米之类呢，其中还有南瓜，在我们太鲁阁族语称 baun， 所以我就用 baun 南瓜来介绍我们太鲁阁，来学习我们太鲁阁族语。呀，kada tahi ni silahai taka lahang hin sang dole. Ni ka piak ligan naka lahang baon hin ho. Katay da bina. Spagida dole. Tingal daha tolo sepat lima matalo mpito maspat mengali mahal ni ka mahal kiligan naka lahang baon hini silahay ta duli manu lahang naka baon ni bahagay manu lahang naka baon ni madamay manu lahang nakabaw ni mbana manu lahang naka ni mataboh manu lahang nakabaw ni magliyot manu lahang nakabaw ni berhibong manu lahang nakabaw ni makalo manu lahang nakabaw ni magpajak manu lahang nakabaw ni magamami manu lahang nakani makaliyang 现在我们再来重复学习一次。Manu lahang nakani bahagay lahang niya， 它是白色的。bahagay ka baon ni Manu lahang nakabaon ni madamay 是咖啡色，也是棕色。Manu lahang nakabaw ni mbana 是红色的。Manu lahang nakani matabo 是粉红色，也是褪色。matabo 也是褪色的意思。Manu lahang nakabaw ni magliyot 紫色的。
Magliwit ka lahang baon ni Manu lahang naga baon ni Berhebung Berhebung 是黄色。Manu lahang naga baon ni Makalo 是黑色的。Manu lahang naga baon ni Magpajak ka lahang baon ni 这南瓜的颜色是绿色的。Manu lahang naga baon ni Magmami 橘色的。Magmami lahang naga baon ni 这个南瓜的颜色是橘色的。Manu lahang naga baon ni Magliang 蓝色的。Magliang lahang naga baon ni 这个南瓜的颜色是蓝色的。大家可以清楚了吗？古西达，太阳。